Changugi. Wewe mnyamremia je no kongoresha njyewe. None se. Ntabwo nakuzava mu. Kanzu yanyu sister. Ikanzu yanyu murami kanzu. Murami kanzu yes. Murami kanzu yabumba. Iravuga mukemi kanzu yabumba. Ariko. None umwana ni nyenga ngivuka yakayira abantu ngo bayamba. Ira. Ngire. Muyara bane. Nani nabikoze. Yoga chaniji Salama kakwandi. Sawa boss wa. Makuru Nibo. Ya. None rero umba ingiza mahiri. Urabona wamfuriye koti. Urumva? Rero nzanye inkweto nzi yuko utaruzi wacu. Jewe ndazikubita cyangwe. None se gato. Aka gakweto ndashaka kukajyana mu bukwe mu kanya. Uragana burangana. Niba rero bigiye guta rero. Ndabigukorera vuba vuba. Ariko ikote se sigari neza. Oya ryari wane. Ariko bavuga rero nako nagashafu cyangwe. Yego. Akura minota y'ibihumbi 5. Ndetse gatoye nawe ubwiriye hano kure cyane bitanu se. Ariko amafaranga yabuze. None kumbakwere. Ndashaka ukoza warangiza ukakankumitira wa muti winuza ariyo wita mu giti se. Ariyo wita ibihogo. Dineri yo intungiye. Wita mu Netre. Ariko ya shokora. Yo gusa n'ibihogo. Yenda gusa n'ibihogo. Ariko ya shokora. Sawa rero. Noneho ndajya ukaryoshye kabisa. Kuburyo niza guhagarara imbere y'abantu bavuga bakuri amagabo ya. Ariko nawe uranze neza. Ntabwo waba ntaragusonetse mu bugabo wagarutse. None kamwe. Oya nk'umuntu w'umugabo w'imfura agabanya amafaranga. Oya. N'ibihumbi 3 nta kibazo. 3. Oya nako. Noneho ukaryoshye. Ndashaka kugira ngo njye kugushakira isoko. Njye kugushakira abantu. Ndagushakira abantu urumva ndagushakira abantu. Aka gakweto karyoshye. Wowe mu minota 30 ahubwo niyi ndabona ndibuze kwikuzana. Ariko kazi kanje. Banza wozishyura. Ndaje we mu minota 20 rwose uzi. Medada 20. Sawa. Urakagiye kumurwa. Urakoze cyane. Siri kumwerera umusaza. Yego. Bitatu. Sawa. Si bitatu? Ni bitatu rwose. Bitatu mbwiye. Okay. Sawa sawa. Umunsi ndabonye. Amakuru. Amakuru. Yego ni gihe. Bangagiye. Aho cyacumi cyacura kandi hano. Nawanga. Je niko sayinzo. Mbo, ibikoti rero. Ntara ndashaka kumara ibikoti wa mugabo. Sayinzoga. Nubwo kuyanaguza ntabwo nshaka kubikora uko biboneye. Rero wafashe ibikweto wagize gute? Ndabanza nkarabi. Ugiye ukara kumujye ibikweto bafite shinage. Rwose ndabanza nkarabi. Ubwo sayinzoga. Sayinzoga reba hano. Uri kureba? Ndakureba. Ibikoti ntabwo ndaraguza hano hose. Umuntu uragiye n'umuntu witwa Mudugudu. Mudugudu. Ndamuhana. Hari ahantu ajyanye ikoti. Bahanagura ikote nabi nsanga bikoma nsanga amavuka ibyo ntabwo ushaka ko. Kreke. Iwanje ntibihawe. Uramukuri hanagura nabi. Cyeda bikora ruzungu. Aho utambutse wacana umucyo. Ntakuri kora. Wa gatandatu ufite indege. Ikote nashaka ko rigomba ko ari uzajya. Uyihanagura neza ngwaye gasopo. Ndabikora ruzungu rwose. Ntabwo nyina rwose. Ikote rya nsanze mbona hanagura nabi kwa sare. Yenda nizamo je. Bose najya bakunda nizamo. Ariko ni nakeza rwose. Nagasi. Uyihanagura rwose inoze neza ikirere. Sawa. Ubundi nkumva amafaranga. Ahubwo icyo nicyo twibagiwe. Iri kote rwose byandishireho neza ndigorore rihanagure fresh. Ni inoti 10,000. Icyo mpfa nuko nsasanga ikote ryanjye. Umva. Oya ni imiyaga ariko ndarihanagure ni 10,000. Aho suppose kuki utambwiye ugarukira kuri Tom. Ujya mu masaha ujya gukora ndamanishe. Amasaha 5 rwose banguka. Gira vuba sawa. Nicyo amafaranga. Kabisa. Niho muya mwinyice nyine. Hoteli nari cyiza rwose uri kamera. Umva ukuntu yese agira neza. Yewe yashakiye baramara ko. Gari keza. Kwanjye kaze ntigere ndebe rwose uko naho berewe. Ariko mana we. Cyazajya nyambara kabisa. Iri kote ryo. Ari ndaha nuko asoko cyataje mu 5.
iteka vange mfite nagenda gateramo rwose Supposed to be have this. Hey! nabanje umupira nanjye bwaracura iteka turamo rwose kire barambara kabisa swaya ninjye wakaguriye we kuzi so ndashira nakavuga we ndaberewe kanze rwose nanjye numve ko naba boss bajya bambara nkizi ye umva mubwire inkweto zimwe naguhaye neza ubona ko bimeze kimwe neza nabikurikiranye nazi hanakuye neza zize ziyaga kabisa naraziza nazikeye umuhungu wawe rero ese ni musaza wawe cyane Nishiri wanjye. reka da uyu ni shiri wawe wahisemo umwana aza akazi ahanagura neza duhanagurira inkweto aratwatsa ameze neza bose wanjye yego zamwe tuze nazizanye rwose umva ziza zibe ziyaga nk'izo wambaye kabisa oya da izangira zikwemo nabonaga hashyushye numva birenge bibangamiwe uzikuyemo apo ntacyo nzanira sawa ewe niba chef wewe ko nazikurikiranye neza zirakeye rwose umukiriya yaje wowe kunyambara imyenda bite imyenda niko gwana bakwaye bambwiye se nayihanaguye ariko nayihanaguye ku buryo wanyambara imyenda